Chawnpui branch YMA Zaipawl te thiam hle mai tuna khan an lapo fu roaming REL sakang cheti mangin in ti siak nan ran man chon zo le chia khongai tagen an conductor hlan nun fela kabule hen ron kalve sela hemizo zai tur hian chinga veng branch YMA Zaipawl members somli te ano in rem vele don ani khiti lai khian in branch roi tu pulal mangaya kati tlangwal tro tlangwal hello la tlangwal zel phot mai ro se tlangwal mangai khan in tha in video te khalo la tuna tlangwal mangai in branch roi tu la niam kha OB la ni OB branch OB ni to te chon pu title hi nei ve vat a thra ni ti kan ho sin lo hril ro ti lo ti do ni ole tuna chuan zona engeng mo kan zot chenga ni tin in zai lai khan ngani in du thu sa mangin in zaim accident palte no min riem kanin buat sena ngani acha avan lo mo mem kanin buat seinang takin voine kan zai thei de vek zela alo mo mani headline vana pa hol chunga hian boruak khan dang eng maom lewa kan zai zirna hall YMA hall ang vek khan ron ngai kha fin tha kang le top 5 kai thei tur hian in ngaim kan han tum chu nia pathian thu ne ro se in zai dan tang ka chuan ke chu in tlin ka ring in van nei le van doi kara ani to mai tro le Chawnpui branch khan eng tikni kha jubilin lom kha sang ni le som pa ruk ni tan ka sia khatilai in Zaipawl member kha enga musat kala muin ka sia lomom khop mai Chawnpui branch YMA te Zaipawl in ti sia ka hian top 5 in langkaya pakhat na ni ngei turin